أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو gamjohunda ebahati mri dungi harima edirekti hatu ino harima epajia hatu ino alwaqa alqamari bila qina ikao siwi para eshikomori ukweli na uwezo anombo Mwenyezi Mungu kana nyonsi pia nyi harima khairi na amani omahalani ikao domlio danyine zifami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Wa aidan na wala wandu ikao ngamjonde bahati mridunge harima page mbali tosa na salamu na zimwendeleni hosoni mwanu danyine zifami za hanyu Mwenyezi Mungu ajalikana ngani harima rehma na amani Mwenyezi Mungu yarinikezo joka na kheri insha Allahu ta'ala. Siku leo ngarjo mahadisi kao muhim jiddan. يوم هادي كاوري عندي سهرما ديركت يا بيرا هرمي حلقة يا بيرا غير هاديسيو يا خيانة نماتراهيزو إكاو غابتسيواو na wala wandu ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawanikabati ukana washinde waelewe wahonde maarifa wajanga watatazawe maarifa hiyo watatazawe elimu hiyo wabadilio elimu hiyo hosonmo wala wandu ikao ladhimu wabenulishie rele za fikira zinji munga ni munyo de adhabu ya wandu wao de laana ya Mwenyezi Mungu ikaonge jojilio wandu wao eni wanzo ikaonge wanzo maelezo detail zinji harimo halaka hiyo ujurejei harima halaka ya bira reikaza titrikana de matrahizo ya he maulama. Siku leo halaka ya lelo inu muhimu jiddan maana inu ngarjo timizi izorandisa harima halaka ya bira no tikansi ngamina mfumo ranzie juma ya bira ila hata jana dabona shindana kansi na timizi fikra ya ushindani jeni kensiban ni hadisi damina ni maudu ukana yo maudu muhimu haqiqatan sidanzani nisome mbabize ya Qur'ani nangalie konflit jirio namna je Qur'ani yarinika sifa ya konflit baina wala wandu ikao rizitekeleza wanu kanga wandu ikao wanikiwa bahati ni Mwenyezi Mungu wasome wanikiwa bahati ni Mwenyezi Mungu washinde waelewe kalamullah mirongozi ya Mwenyezi Mungu na mirongozi ya mtume wa aidan na wandu ikao wanikiwa bahati ni Mwenyezi Mungu wende wasome zila ilmu ikao mbali na mbali waje warejei harimwe ahli yao liyundhiru qawmahum walakin izo wafanyangu washanjeo donc kantina ngalie tisomo zio zinji no iliye fikira ijojo ni kanti hosoni tiparisa ukana Qur'ani irinika fikra mbili muhimu wa Komori na hiyo ikoreleza sisi wa Komori irinika fikra mbili wakati walo konfli baina tarafu mbili wala rawavumbua ukana maulamau wanikiwa basira wanikwa ilmu wajangwa tata zao ze fikra ikobidikana wazitekeleza harimo mujtama Qur'ani nika manhaji mbili muhimu wa Komori manhaji ya mando awiye uslubu ya mando ye fikra ya mando dokana iyo konfli baina haki ne batil heni wakati kao Qur'ani ngojo isoma wewe udanza usome wangalie konflit kao ngevumbulwa wa Qur'ani wasujo parsakana ngabo wandu ikao wadunge haki na wandu ikao wadunge batil yomonsi efikiria vili na yo muhimu dokana heni wandu walo harima upande yao shawoto kana namat na namna na tartibu ya ufikiri ila ukana de haki au de batili walio no ili washinde wakinaize wala wandu ikao do watahao wake mambra harma ye fi hao idhan hen wakati josome Qur'ani ngarjo onde system mbili haq na batil walo harme haki wajufanye dawa wapare wandu walo harme batil wajufanye dawa
wapare owandu ikao duwaonao kaladhimu wakende onao. Fikiri yangu mjue parsandahu wa Komori. Mjue parisa harmwe kisa ya Nabiyullahi Musa na Firaun. Mjue parisa ke wadih jiddan harmwe masala hiyo. Harmwe wala wandu ikao waona ilmu na marifa wajangu wafanyo dalali mubin harmwe mujtama. Haq na batil. Yofikir muhim. طيب ikaranga liyo wandu ikao harmwe haq na wala harmwe batil ikardo anzari ni ke janib mathalani ya kisosioloji, janib ya kisiasa, ndio parsa ukana owakunta hawarengwa wakendao da wala wandu ikao una ilmu na maarifa. Yo fikira muhimu wa Komori. Na mangaliezi jirio Komori hatu. Maulamao ni daula izo wakufanye maulamao. Nusu baina wahosoze nyuengwe baadhi ya maulamao. Wasore ndi hamama kawakibu. Maperoke. Izo wambile wame dizo wambao. Izo watuambile wambe ya wakwa na uzamba. Wahakadha wa Komori. طيب ikardo anzari nji harmwe manhaj walu harmwe batil ikao Mwenyezi Mungu diarinike sura hiyo na renge fikira ya Firauna na Musa. Maana hiyo de joka de joli njia harmwe isi hatinu haku. Firauna hakorengema do wagangi ya wakurubia usoni mwa. Zabarindi do wagangi wa Komori. Si wagangi Canada la wagangi rijua wabasainu la wala wakomathilisha de maulama wakati ule. Ilmu yakayo wakati ula yakarenga mvu do ugangi. Lidhalika wala yukoa tabiriwa kana de matabaqati almuthaqafin de aqli ya umma. De aqli ya kufikiria ze mashakil za umma. Lidhalika Firauna hawarenge. Yo fikira mwana. Aidan Firauna harengele jeshi. Aidan harenge wala matujari de matajiri ikao wuhunda faida ni haina mushkila الأساسية في أندرويس وكومور. الشعب لو كان وارد هما مستضعفين وراريلوا قطو هزانفيا. لذلك زي أدوات زي مفوزة كان فرعون زي كان زي نغوندا رويسو دي معلماء دي الجيش دي ما تجار واندو وينزاي التجارة وشندي وزنغارو مجتمع يمكن شكانا يزونغا زومني كاني سورة أو إيماجي هرمو مجتمعي وهاتوا كومور دي معلماء دي الجيش gene wandu ikaungwa zingareko ekonomia he daula. Hapo sonsi pia tutashinda ene mrajinike sura hamandiyo. طيب wanjia harmwe manhaj yafikire haq wakati una mtume Musa takriban ojo parsa de shab winji wa hao wadhulumilo mtume Musa hakorumi ya ueleza wanansi ka wandu elewe ya Qur'an ya Taurat wandu elewe kalamu Allah yodi adati ya kani duelezo mujtama izo kana ngamjo parsa baadhi ya maulama ikawa wazingare manhaji hiyo ya uslubu hiyo wakenti waelezo mujtama ukana inu ya juz inu hada la ya juz. Fikira muhimu wa Komori ya fikira satina dokana wandu wake kontro na ukolo wake kontro na diktature ya kubaliwani Firaun. Yo fikira muhimu wa Komori namna je ko contre dictature namna je ko contre ya ustabadi eshabia yema wakati hiyo de fikra no mujuza yakayubali Mwenyezi Mungu amnika mujuza zinji yosi pia ngamzijwao awe maulama wa din yajum kinishiha wa mnikeni fikra muhimu jiddan harma masala hiyo. Sisi wa Komori na minga mkontini fikirie halaka ino tunukanga bu mushkila muhimu wa Komori. O mushkila ngodao o mushkila rilonu da sinema baadhi ya maulama ikawa huzuie dhamir ya hao au wahuzuie akili ya hao waihuliza shetani waihuliza daula almuhimu waihuliza ya akili ya hao dokana na mangalie siparsa ukana hindi maulama wao wourenge fikra he daula
wanikiwa waje waambie shabu ya Komori. Yo fikira muhimu. Sha wokwarengezwe shabu watsahau wazibalia wende waeleze daula. Lidhalika dimana kana ngasi hana mushkila wa Komori. Fikira mtuweze fikireza hangu. Hina mdunia na haki ya tuweze fikireza hai. Hina mnekao ujorema akli ya hai wa hanu yujushinda iwasili. O mushkila dokana ngasi na baadhi ya maulama ikaungwa jore ngaze fikira za hai daula. Rekanjema, rekambi waje wazikina izo mushtama wazikubali. Walakin wowo haraya ze fikra za ho mushtama wazibalie wende weleze daula. Ukana banu wanansi ngwa tahondo kukadha. Banu wanansi ngwa unanzaya. Banu wanansi wajuhanza uhuri. Banu wanansi wajuhanza wakaye ndo waenshi ndo wasike kadha na kadha. Lidhalika kamja parona ukana ye daula yende hamdu mzima. Illa de daula Komori. Yesu yende hamdu mzima. De daula ni maulama we shabu ya Komori ngwao fi makanin akhar. Fikira muhimu wa Komori. Tay. Qur'ani manale lo ngarjuha isihar mwe Qur'ani haku. No ilirive nuwe khatar ya ho wandu wanu wa Komori. Ekahushia wala mafundi bdingo waona. Je kanti fasirezi yo fasiri weleza kana wone daula ngwa jao wazina no ilir doka harma intibah ya Qur'ani ngeri hadharisha una fikra muhimu wa Komori. Basi wa Komori Qur'ani ngi hambia kana wewe mkomori Islamu ukana hindi amushie wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. آية مهمة وكمور. Mwenyezi Mungu dorambio sindami abadan. Mwenyezi Mungu we Qur'ani wojo parse aya hiyo. Wa idha aradna an nuhlika qarya daula mujtama almuhim wakati Mwenyezi Mungu yarenge decision yangamize mujtama yangamize daula tushorti de daula pia dawala wanru ikangwa tia ofisi difu harmwe ard dawala wanru ikangwa zihao yaktumuna ma anzala Allahu harima kitab harmwe shio waje watingo zitataza wakati kao Mwenyezi Mungu ajaili wandu wala ya wangamizi na bo adhabu yani wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kabati mrujue majeshi wa Mwenyezi Mungu katsindaye mabade ulanifu izo zonsi pia juzu unehe le jeshi la Mwenyezi Mungu. Wa idha aradna an nuhlika qarya kama Mwenyezi Mungu anzaangamize qarya daula mujtama amarna mutrafiha dema mutrafin ema mutrafin wa Komori le kalima iloti kanti silifikiri haku mutrafina ngamjo parsa tafsiri zinji lakin juzu ya hel fasiriha mutrafin dawala wandu kangwa una ilmu dawala wandu kwa Mwenyezi Mungu hawanike bahati wele wasome mangalie Komori ikangwa nzo somendo abola dimu de bahati urohebonzi de wasome ilmu wewe mutraf awon urende haminal mutrafin wewe wakati kao hunde bahati yulu na bonga wangu wa Komori wa jotamani wa keplasi yao wende wasome kwa jahunde bahati Mwenyezi Mungu hautungua wewe lidhalika yu amana Komori yu amana ila akhiri amarna mutrafiha fafasaqu fiha yu jahiliya wala wandu kao do hunde ilmu do wandu walona hezi do wandu walona mapesa do wandu waenshiondo warende hama fasiqina harimwe ard harimwe daula harimwe mujtama fasiqin wa Komori de aqil de fikra wazibadilio haqire ndo batil batilire ndo haq hiba ngure ndo kana wala mu'min billah atuhiba wala yore ndo hamambudh fil mujtama wa ila akhirih. lidhalika yufikira muhimu فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Mwenyezi Mungu jailia o mujtama ula utambali hau hawangamizi
adhabu di haina namna ikangu juangamiza. Tayib, na rifanye tafkiki ridemonte aya hiyo no ilir joshindari rambu mahalani kaudo na nzoni wasili harmwe aya hiyo ngabo fikra monsi ngabo daula ngabo di qaria wa idharatna an nuhlika qaria daula de fikra amando e fikra bili ngasna mutrafin wandu ikaudo ura wavumbu walona ezi wandu wasoma walona wandu rekasoma dini rekasoma siasa de hena msomo ikango una bahati washindewe lewe ezijirio sio bakana mamutrafina na wandu walona namna ya muyeshi mwema ngasina udhulma ikao jiri harima au mujtama daula wandu wasoma wandu walona ezi na udhulma ikango jirio harima mujtama maana Mwenyezi Mungu bakana indi fafasa kufiha wanjiri ufisidifu na ufisq harima au mujtama inatija fadammarnaha tadmira. Mwenyezi Mungu hamenye hatambaza hajailia adhabu yake isihi harima au mujtama ula. Fikira muhimu wa Komore na bosi mesilamu Qur'aniyo ikobidikana de mafundi wa dini wajiwa kensi wa do fasiri shasi singa borakao si ubukine mbabi harima janibu hiyo la haraj ukana ritoweze fikira za hatu harima janibu hiyo. Tayib, zabarindi Mwenyezi Mungu ya juko angamiza wan mamutrafin rambakana walona ilmu dokana ngabo fikira muhimu wa Komore la yanhauna anil munkar yo fikira mwado wa Komore Mwenyezi Mungu amrisha kana wadozi ambaze mbi sayo ambaze mbi zilo harimo mujtama wa ambaze njema zilo harimo daula shoko ambaze mbi zilo harimo daula ne zinjema zilo harimo daula shangu waju ambaze njema bas kwa na ambaze mbi lidhalika la yanhauna anil munkar lidhalika Mwenyezi Mungu sayudammiruhum maana yuwad Mwenyezi Mungu yarinika sisi ala al-aqal ukana sisi riamini ke Qur'ani kalamullah Mwenyezi Mungu hizo habari mu Qur'an desjourende lidhalika sisi ngasine imani ukana Mwenyezi Mungu hawajailia fafasaqu fiha fadammarnaha tadmira gujwa sisi za adhabu rekada harmi ardhinu rekade يوم القيامة سبارين دي دوكانا لا ينهون عن المنكر وكمر لا ينهون عن المنكر وانروالا يفكر مان يظلموا ليو ikaula dhimwizilo dokana o munkar ulio ngabo dhulma kabati usawa na mangalie enamna rienshiu harma o mujtama wa watu wa Komore nusu ngwaona nusu ngwafao nusu Komore tika Komore ngabo wandu waenshio namna na wandu ikao luqmatul aish ekako agenda wa huzamnafi volovolo abonko anaula mbahindu wa Komore na abonga wandu ikao ngwalo na mapesa ya Komore wardingwa ye hao mapesa harima ze banki zilo harima ya dunia de dhulma kabati usawa wa maisha da ilali swali ya kodorambia ne diktaturi liyo heni mujtama wa Komore heni mujtama woto hana mbahindu iparao munkar reka hiyo munkar ya kipolitik munkar hau munkar ya kisosioloji sisi wa Komore rihana ze munkari za hatu izo ndizo wala wato uziharaziza la yanhauna an munkar ikao sisi wa Komore wafikiana kana inu munkar inu ya juz inu la ya juz harme siasa inu munkar harme sosioloji inu munkar harme ada inu munkar la yanhauna anil munkar lidhalika Mwenyezi Mungu mjonikia adhabu hiyo wa Komore yo fikira muhimu harma ifikira hiyo zabarindo wa Komore dokana wao qaumun fasiqin sisi msilawe tamaya ukana hizo mzionao ni baadhi ya maulama Mwenyezi Mungu ujoronise qudra ya hahi ni ajaiba qudratihi wasanmuandu wala qariban biidhnillahi ta'ala. Tayib, etadmir Mwenyezi Mungu yako damirisho wandu wao wahana umbili tadmir wa Komore zinu dezefikire za hangu harima enamna na kanti na preparera nilona mfumo na prepare halaka ya hangu hii etadmiringe doka namnaji ya imma ya wangamize nihaiyan ya jena wanumeni yastabdilu qauman ghairakum ngujo badiliwa la ya jena maulama wanyumeni nihaiyan au ngujo wangamiza
ya watowe arudiri fanye i'adatil bina, rudiri wahe min jadid. Ya imangarjo wangamiza wonsi pia ya wauwe wafe warohe adhabu jenamna kana mkauziona, au ngabjohe ya maulama wa nyumeni ikawa wajo warabavuni heze fikra za nyumeni wajo uzibalia na abo wao wasawandisio venua. Asina mashababi ikawa wasomo Mwenyezi Mungu hawanika fikra, Mwenyezi Mungu hawanika huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Odu wandu ikawa la dhimu mketi mwashili wa Komoro. Shati dawala ikawa ngwatingore mandu sipeta goshi. Tadmir nihai namna ya tambaza na mjomnikani mithali. Na mangale qawmi Lut ya Kajorda. Na mangale qawmi Hud. Na mangale qawmi ya Salih. Kuluha Mwenyezi Mungu hawafanya tadmir, hawangamiza bishekli nihai. Ze qisas al-Qur'ani amjo parsa mithali zinji. Yani mbujo soma ze qisa za waridi harmu Qur'ani amjo parsa mithali ikaonga zoni ke fikra hiyo. Tayeb. Fikra ya bili dokana yuangamiza wala hawatoa waja wandu wa nyumeni. Waja wa warengera ya wandiso endilo swen. Amtuangalia Nabiyullahi Musa hawanane haka contre ni dictature ya Firauna, hajana fikra ya nyumeni no de demokrasi, hatowe dictature ya kana Firauna harmaze fikra za kwa wanadamu, hajana ilmu ya nyumeni, hajana fikra nyumeni na de demokrasi. Lidhalika hamba ukana ya abati istajiruhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin wa Komori. Mafahimu muhimu jiddan wa Komori. Ya abati istajiruhu rende harma voti. Ikanga rendo harma voti wa Komori. Dorata hemdu wa voti. Stajiruhu inna khayra man istajarta imrikao khayr. Ujumtsunguwa alqawiyul al-amin. Qawi wa amin. Si dictature. Si mgongo. Qawiyun. Ulona marifa. Ulona ilmu. Wa amin yatike mwizi. Izulize fikra Mwenyezi Mungu yarambia wa Komori. Lidhalika na mangale fikra baliani mtume Musa ya jako change yafanye tadmiri ya mujtama, ya ngamize mujtama, ya jena fikra ya nyumenia wahe fikra ya nyumeni. Na mangali fikra muhimu jiddan wa Komori. Qawmu Lut ni qawmu Hud na Salih Mwenyezi Mungu hazangamiza nihaiyan. Qawmu ya Firauna Mwenyezi Mungu hajana fikra za nyumeni de demokrasi wakati ranzore ndira vote wa Komori wanama watukufu narila muheri some Qur'ani nundo sijari jari duambila masahiri na ugangi na sijina hindini. Yo fikra muhimu. Tayeb. Ya revolution ya fanywa ni Nabiyullahi Muhammad ibn Abdullah. Fikra muhimu. Hashanje hafanya tadmir, hatoa aqida ikao zikambi nihaiya. Hajana aqida qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Si hubali na sijina dobi nawa zakaza kazi wa harmu ya al-Kaaba. Abadan. Amba qul huwa Allahu ahad. La ilaha illa Allah. Mwangalia fikra muhimu jiddan wa Komori. Mwenyezi Mungu wakati ikao ngwanzo yangamize mujtama, ikao mamutrafin walona ilmu wa banda zawe hakika ujuangamize hatarika mbili wa Komori. Ya imma nihaiyan hamaji namna yafanya qawmi Lut, ya imma ujufanya je namna ya jana mafahimu za nyumeni, maulama wa nyumeni wajewa watowe wala wajena fikra za nyumeni. Iyo fikra muhimu jiddan wa Komori. Fikira muhimu tena. Ikardo anzari hadisi ya rmwe tarikh. Fikira hamandiyo. Na mangalie ze daula. Amsome tarikh. Eri mbujo some tarikh ya kipolitiki. Mbujo parisa fikira hamandizo. Ze daula za endela usoni. Za developeha. Zi developeha baada wajirin kodo. Ikawo zimenye. Se fikra, zimenye daula, zimenye ardhi, sayo wandu wa juha wa min jadid wa Komori. Fikra muhimu
Yamangali Alma, la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Yamangali Alma basaino, mangali Alma hali. Nahadat. Hasibabu de kodo ya wana. Mangali Faransa. Awana kodo de na Alma. Tatimizi mfukare. Laza sinaro na Lorraine. Kodo zinji. Hitleri. Hanji ya Paris. Hambale kalima muhimu. Kati ya kanti ya kupreparea ya jeya njia kolonize Faransa. Faransa wadore nga metera heze ze sikani nisa. Wadu kanti webi mazin tsuli za huwa na washi. Bahe Hitleri hakanti hahanti strateji ya jeya fanye ya kolonize Faransa. Wanu washuli ya nandoza tafe. Sona kima, sona faida. Bahe Hitleri hakanti hafanya plan strateji ya kolonize o mujtamai wa Faransa. Hada ya hadusu. Daina. Wakomori. Sina maulama wakanti ngwasoma maulida. Maele na mituzi na biskuti. E maulama wakwanza ze biskuti wodo wema. Wakwanza zensuzine mituzi na sinendini. Wa ila akhiri. E maulida haramu, maulida bida, maulida. Yani ni kashi kao. Mduye kansi ishia. Wallahi. Mdusu jota manikana mnyezi mga sisi saika. Iwa sisi. E maulama wakanti ngwa fikire Qur'ani wendo watahe maji. Wendo watahe uhayati. Wonze. Wa kreyeu ma misili. Na aviyo. Na tijine ndini. Wawa komori wakanti. E maulida bida. Hauti bida. Eze biskuti zitende. Haude mituzi. Wabilahi. Mujtama. Yani. طيب لما قال جنوب افريقيا سود افريقيا بعدين كودو يا جيري وراسيستي وكيري قال دوله هاو وانو واسيل والى اخره بمعنى وكان هندي بنانزون واسيل هني تاب ikawa ireme mujtama daima mujtama ila woto kanti baada he tabu ila warevize nkodo za jiri ne tabu ya jiri wa wahadaula illa sisi wa Komori dasi sisi tabu ranzi wakati rarenge uhuria 1975 hata haba sainu ngasi jumwa tuona tabu wa ila akhiri. Hasibabu ngasi na baadhi ya maulama uajiri isazi aqili zahao. Yaktumuna ma anzala Allah wa Komori. Yo fikira muhimu. طيب mrudimreje harmu Qur'ani sina mangali. Qur'ani ni ka fikra muhimu. Irini kaye revolution ya Nabiyullahi Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Rudi mwisoma mangali. E revolution ya fanyiwa ni Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wasalam ikansi harama fikra muhimu wa Komori. Hamada. Dokana ema mutrafina wala wanrikao wajawa kubadili hakika. Ni haki lazimuwa hundwa solution. Yomonsi. Oya satse na dokana ritowe diktature ya kaya. Tumehamba kana qul huwa Allahu ahad la ilaha illa Allah. Kabati wabudi ya manadamu. Kabati diktature. Lidhalika yo fikra muhimu. Ema mutrafina wala ndikao ngwao shimilia ngwao na ilmu ngwatingo badili lazimuri hunde solution ya ho owandu wao. Mangali mathalan ya jana fikra hindi dokana wandu wao ntipia wiyo sawa la farqa baina mu'minin aswadi wa abyad wandu wao ntipia wo sawa sahu amama Allah husun wa Mwenyezi Mungu amama alqanun kabati mutraf wa Komori kabati mrika wewe yani wabola dhimu wandu wado sujudia abadan mafi wandu pia sawa kullukum li adam yo de revolution ya baliwani Nabiyullahi Muhammad revolution sonti pia sisa e ya vili dokana sisa wa harimo sharia mane sharia la dhimu shitimaiji baina mkudu na mudu na mle na mfu e sharia izo kawanini mujarrada sharia yo fikra muhimu arudi wafanye nkodo wa wane neo dictature qul huwa Allahu ahad yo
mata sta'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Namna jimre de wandu watwana na wasonsi pia rizozola harma wahuru zabarinji yofikira muhimu. Almutrafin dawla wandu ikao ngwanzozi masalihi za hao zentere za hao. Fastakhafa qaumahu fa ata'uhu, lidhalika mtume haja jaelezo wandu kana mwelewe na rilamu wakumora maula maunamlam mambeza kweli kulil haqa wala kana mura ido wakumora do warambia. Tayeb, baadhi kamdu azamsomi baadhi ya dirasat misomo ya fikra ki politiki za hali wajori nikakana ye dawa ya Kiislamu janibu hayo ibali ya demokrasi, yani ije itowe stibdat, ije itowe okolo jiheli kana ngwajo kompare baina ya demokrasi bali wakati ya mtume ya hali au yinu ije harme fatrahema igriq. Fikira muhimu alema Islamu nyinde mwateneza demokrasi au zinu fikira kana mzirenge mahala ngajina dokana harmusila rekarir zirenge rekakar zirenge o muhimu ye revolution ya bali wani nabii Allah Muhammad dokana ije waneneza ndongo mbilisi ijeja ilo wandu wake sawa itoweu diktaturi no wala wandu ikao ngwa dhulumu o mujtama ha qawl ha fi'l ngwa dhulumu mujtama hele kalima na wala dhulumu mujtama haitendwa. Na mwangalie fikira muhimu wa Komori heni mbikao hasa mwetarihi ya hema ema lideri politiki kao nabiyullahi Muhammad hawapanga waje wendi se dawla baada ikao ngujo fariki. Umar ibn al-Khattab wa Komor katiyo hadisi watojuha mru miongoni mwe shab hamba ukana wallahi ya Umar law wajadna fika i'wijajan laqawamnahu bisuyufina. Womru dawala wandu adi wakansiba la mbakana engeri parisa kana ngofanya wanzo urule wandu banu wallahi bisuyufina de mipanga ya hatu ngarjo urejeza harama siratul mustaqim. Na mwangalie fikira hiyo Umar hamba kana hindi alhamdulillahi alladhi awjada fi hadhihi al-umma man yuqawwibu i'jaj Umar bihad as-sayf. Si kalima kanga jo urejeza kalima la ngarjo to wazen pangari urejeza harama siratul mustaqim. Tayeb wakomori namrege fikira hiyo mwisise heza jiri juze Salimani mwanyanyasi mkomori ya kahanza fanye ya kawimu i'jaj ya he dawla bisikini hashonode olamru ya kahanza ya rengeze dawla ya irejeze fi siratul mustaqim bisikini hashonode wala hambia Umar di khalifatu wa rasulullah ekari upari sa ukana wanzo ufanyeji ya urirule wallahi bisayfina eze mipanga ngarijo uremanyi panga ata urudi ureje bisiratul mustaqim. Icho mkinishi ukane mwanyanyasi hasome kauli hakanza fanye yarejeze dawla harima fikra roguma ukana mimi shakhsiyan mimi ngamamini ukana ila drama eza fanywa Komori la shononde wala zindeni mapasi mana ila pia ila drama wa Komori tu aminikana zilando za kweli mana mwishia video kao itola ni mzazea he emotola kao ya fariki Mwenyezi Mungu jorehemu owarizaya ya rehemu owamzani tena nima amwati almuslimina biidhnillahi ta'ala. Tayeb, fikra muhimu Qur'an ngir niko fikra muhimu ya satsena wa Komori. Mwenyezi Mungu rambokana ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Danyi wa Komori wakomora Mwenyezi Mungu kumwambia nukana amfikirio kana ngasojo amin halafu kamnauti lo harma fitna la demonti lo harma fitna ele fitina ratini lo alo sisi wakomorindi de maulama uikao warendeha wagangi warendeha ukana hindi ma mercenari inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin
da wala wadingwa biezi kana ikari badili haki ngojorin kama pesa halafu wambia kana naam wa innakum la minal muqarrabin na bunga jom kurubishiani njodo towaze darasa umisirini mihu zilmaju misiri muhu senga mojo mafundi wao hani mdugu jushindara mbwe fundi mzima hapo da wala kangwa jodo to weta briri wambikana wanungu arendao njema wanungu arenda wa hakadha wakum ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun namna jiwa komori mjukanza muamini kaka mnaujiri harima fit ibtila lakin Mwenyezi harama kana wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allah alkadhibin. Mwenyezi Mungu niko ishara wa komori maislam ukana izozonti pia no ilir joshindari rambue wazimana sina Mwenyezi Mungu wandu wambao kweli no wambao ndabu yofikira muhimu wa komori juzu unizoriwa nao ni ya maulama uwala Mwenyezi Mungu ribenulio wamboze kweli no wamboze ndabu ladhimurike hashir wa komori Qur'ani mnasu jejazi ngare Qur'ani jangu tsingo hambe namna yanzao lidhalika narike hashir طيب sisi mushkila rulono dokana hindi gasino wandikangwa wabadilie mirogozi ya Mwenyezi Mungu gasino wala wandikao la yanhauna anil munkar ikao sisi wafikana kamushtama ya munkari ndai ya munkari ya kipolitiki ngari juwao ya munkari ya kisosioloji ngari juwao sonsi pia ngari juwao kana inu munkar inu njema na wala wandikao ngwafasirio ya makalamu Allah namna ikao de zitahao shati de namna ikao Mwenyezi Mungu kwanza yani ngwafasirio izo aya Qur'ani hena mnekawe yezide tahao shakwa no fasirie aya hena mnekawe Mwenyezi Mungu de yamba kana ifasiriwa haudizo Mwenyezi Mungu akokusudia Allah wa rasuluhu lidhalika wo walai ya hao mahaba yao ya hezi she mahaba hao side mahaba ya Mwenyezi Mungu wa rasuluhu lidhalika yo fikra muhimu طيب yomtihani Mwenyezi zabarindi Mwenyezi Mungu yati umushtama wako mwaramo mtihani fikira ndaru muhimu wako mwarenda nne ya mwando dokana ya maizishe baina al-khabith wa tayyib wewe mkomori watukoshinda urambu wakana inu njema inumbi abahango jishinda urambu ojo shinda urambu we alimu ikangwa mbondrabo wambo mnyanya wambo batani ni ikao ngwambo eza kweli ojo shinda urambu we abasai yomonsi eyabili yaji yaonese ukana ngabo konfli baina usawa wa maisha na baina wandu ikao wanzo waenshi harima namna ya kiu daula ya kweli watike udhulma yo fikira bili eyararu dokana yo konfli baina demokrasi na dictature wa Komori mangalizi jiro Komori baina ho wandu wanzo wake harima system ya demokrasi na wala wandu ikao wanzo henzi wandu harumwe dictature kofi hizo pia harumwe aya ino karjushindar ziparisi baina ashura wa taa ana miminga mtoweze fikire za hangu ena mdugena uhurriya ya toweze fikire eza hai yode namna ibtila ino msiba ikauri ritini wao harima umushtama wa hatu no ili ujushinda urinike fika rijuwe mwine mwema yomonsi rijuwe kana banu ngabo konfli baina wadilifu na usawa na wandu ikao wanzo waso zingara ezi zamvu yo muhimu na konfli jirio baina wandu wataho demokrasi na wandu ikao wanzo ribaki harima dictature na wandu ikao ladhimu warenge fikra ukana wa amruhum shura na wala wandu ikao wambakana la wa atiwu ulil amr bas shamsi le shawir kasi harame konfli wa Komori de fikra muhimu fikra muhimu wa Komori dokana ngasinema ulama uwanu dokana wandu wanu fikra waloni yo dokana ngabo fikra ukana heni mrulona mvu abu wadi mrulona zekweli nabo yo khata muhimu amondo haraka manatsirenge wakati mwinshi طيب lidhalika wandu wanu maulama uwanu kwa na udungo mujtamai wa Komori hasiba udokana sisi wa Komori kwa tina jeshi kartina mapesa shangu wajudunga ezi wala wandu ikao ngwaona mapesa na jeshi lidhalika mdo parsa kana hindi
ye kaumu ikao wakadona mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kaja amini winji illa baada kana mtume hawanane Quraish hawashindi harmwe ghazwati Badr sayo wandu wandiso amini baada ya lidhalika narsikane fikra kana wandu wanu ngwajo amini haungwajori kubali ya fikra illa ikanga nyamvu wa komori nganya ilmu nganya marifa nganya izo zonsi pes jom tsunguzani kana mshinde muhunde fikra muhimu hamadiyo tay fikra muhimu ya satsena dokana ngasina aya muhimu ilizao kana wama ana bitaridil ladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ema wandu wakadona mtume Nuhu wamba kana sisi walama wandu mafenyana wandu wanaino wandu wafukara ladhimu wadungwa harmwe dawa fatola nge ema mutrafina waji izodo ziliyo basa ino harmwe mujtamai watu ngasina maulama ukana kwa tsushi ye rai ya wanansi mana wanansi ngoma mustadafin shangwa jorenge rai ya hema daula wabaliye waje weleze mujtama shakwa na urenge fikra ho mujtama wende weleze harima fikra ya he daula. طيب fikra sasa dokana Mwenyezi Mungu rambiokana wa Komoru udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir warikao wadhulumilwa wauna haki wafanye mukawama wafanye revolution wakati kao shongukana udhulumilwa hasibabu dokana ngabo dhulma hasibabu kana ngabo dictature kabati hasibabu kana wewe udhulumilwa hasibabu kana hindi الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لو كان سيسيرام بكنا Mwenyezi Mungu mzima, sisiram bokana ngaranzo demokrasi, sisiram bokana wasike udhulma, sisiram bokana wake usawa wa hemaji, sisiram bokana ngaranzo daula qawiya, sisiram bokana ngaranzo wake demokrasi, wasike udhulma. Lidhalika ukhrijta min diyarik. Hasibabu de makalima yayo Rabbuna Allah. Mwenyezi Mungu mzima, wasike udhulma, wake demokrasi, izo zonsi pia zitongoza ukana hindi, ngari fanyo kitali. E kazi jiri harmu mshtama lazimuri unde solution ri towe ze fikra, ikaunga zitongoza ukana wanu wa otolao harima, ze fikra waloni izo, hasibabu dokana wazi amin. Sisiri amini ze fikra izo, ukhrijna min diyarina. Lidhalika Mwenyezi Mungu kana udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu. Lazima wake nau ya qital nau ya wana fikra na fikra no ilirjoro harma ze tabu ikao izo mzionao yode fikra muhimu ikao tikaanza nizitekeleze ba ikawa ndio wao Mwenyezi Mungu hawanike victory Mwenyezi Mungu bakana aqamu salat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf kama sheliao dazila fikra lazitekelezwa mwandoni kane mamutrafin kwa tuzifanya hasiba budokana hindi in makannahum fil ard wakati Mwenyezi Mungu yajua makinish yawanika sulta victory na yezi sayongo ajo hantizo mujtama ngarjoka harma wadilifu ngarjoka harma mahaba ngarjoka harma demokrasi izo zonsi pia ngazorende hasiba budokana Mwenyezi Mungu dia wanika fikra ila yo fikra muhimu wa Komori harma zijani bizo zonsi pia bikulil ahwal no ili ntujo renga wakati mwinji mana wakati wende mwinji saa ya kamili ngarjo timizie hadisi hatu ino fi waqtin akhar mana tirenga wakati mwinji na mnsamihi ila an naltaqi fi qira'atin jadida wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.